Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Nasisibalo kuthiwa asibhale u-645,508,462 ngendlela estandard. Indlela estandard ukuthini siguqule sisuse kwamagama siyise enambeni. Ngakho ngizosekela noma ngizodwebela kuloko kubalekile siqale ngako. Siqale saphiwa bani u-645 wamamillion izigidigidi. Alright. Ngizobhala ke u-645 645 lo nguphiwe. Imillion lenziwa wo-0 abangaki? Usho kahle abawu-6. Ngakho ngizothi times o-0 noma 1 million. Okuzongipha bani? So ngipha wona u-645 we-million. Kuthi sengiyazi ukuthi imillion ilino-0 abangaki? Abawu-6. Kuhleke. Okulandelayo basipheke kona basipheni. $584,000. Siyazi ukulandela emva kwemillion kwenziwa u-0 abangaki? 1000. Ngakho sizothini times 1000. Itawa 1000 lenziwa u-0 abangaki? Abathathu. $584,000. Singabhala ngapha 000. Siyalandela kuphi okulandelayo? Ngino 462. Ngino 462 olandelayo. U-462 lo olandelayo wona uwenziwa yini? U-462 nje. Ngakho ngizobhala phansi lokho esenginako ngoba sengiyazi ukuthi okay kuhleke u-645 million wenziwa u-0 abawu-6, u-584,000 wenziwa u-0 abathathu, u-462 awuna-0. Sengiyabhala 645 million olandelayo 584 kulandelayo 462. Impendulo yami kalula kamnandi kahle nje ngoba siyazi ukuthi 645 siyazi ukulandela emva kwalokho ngoba sikhuluma indaba zamamillion ukuthi kumele kungene inamba engaki ezu6 ezibambele o0 abawu6 bemillion. Yabona kwalula nje. Ungaze uyitshela ukuthi umuntu okunika isibalo esinjengalesi ufuna ukukudida, ufuna ukuthi ungaphumeleli. Kanti kulula nje ukuthi ufundisise uzwisise kahle ukuthi kuthiwani bese uyabhala umphumela wakho. Awuzange uhlanganise lutho la, ubhale nje okusuka enambeni okusuka emagameni kweza enambeni. Nala ngezansi usungabhena ubhale impendulo efanayo encase ngokuphinda. Now 462 wami ngufake njengobunje nakhona lana. 462 kumele ngufake la ezansi. 462 saqeda kamnandi.